Abusomeda wase na mama akwa biem de aba GH report so Aisha modi ababonten abekeka ensem bi de ache ye papa Kwame despite sikani belebele wabeka ensem bi de afa no ho na me yankasa no mate shock say such a person na obi be babonten ebeka ensem bi de ato no so no eye monwa ene C0cain nsem enamu emasem enamu just I mean ensem bebre na okaye na without wasting much time ni yenkoti Aisha modi ene ensem bi a waka de ache ye papa Kwame despite friends as a womanizer, we a ritualist, obi as a was sacrificing enema, obi as a dealing in drugs. We shall know what in pa mesre. Jenko now the yenika entisa in some way ewo decide. A loneliness, Brami, you know, Munam Tema, or Mobo Bodam, we just amu, Mufi in some way in a go, no more for or more Bob Brass and Money Mubushi and for. Na sa woso maami ati movie ye maami akohwe se she was executive producer ansa na wo maami kra be yi nenim nti anka wo ba be ye na wo so do maami aba be to wo no aba be kire ye niam wo maami ye no kwa wo maami fa so owu agaga fa so wu ye mwasefo ye so ya mo se Kwame despite C0cain dealer no ana wo twetwe nkrofo moja no ana Kwame despite de mo de ye the old did for small girls na and I was Maria bebre abrabo organ Kwame dress by mudi the also ne yire die rama no de natin if you know de ma pete pepe awo 310 no ejo mo egu abonte ono so wan wale omo Kumasi de hye no Kumasi de hye no so obeton CDs di nya sika no the also ye ma me akohua se wan ni daddy Lumba eko kasa ma ne ma no CDs man ton ye no de nam ye ma me akohua se wan nti onye sika no wan no Kwame dress by ben no Kwame despite on my 7 and I do not nam Kingsby no the hu na hyase ansa na oba benye sika the ni sika enso no ankasa ne busuan so nkrofo no jumu di mu no ye be kire mo asin yana ni bibia mo free Lumba we ye den samo ba monte pa wo ye ni mu nyina ye do and die afa mo twenwa ahemfofo na yeso ye be twen ahemfo ye be kye mo se court na nkran asase so na esi because obi ode na asem be ba asem we hu bia no me si asem we ye do and die afenti wo ba no ye ready say wo ba no wo ba ka na wo ba no wo bewu ye wo na ye kọ wo so de wo kra wo fie a wonim se wo koi ida se wo be ba na se wo mante mu free mu fie ho no mo aba mo nkrakra wo a woni tuo kototuo wo a woni sikan koto sikan ye declare sa wo we na ye baba be kire mo say hwe Ghana sa mamre bone ne nyaatwom na ye mo no gateway da be na mu hu gateway Princela me minim Princela 14 to 15 years ago da be na mu be nim Princela Odo Princela daddy Lumba de ne be kire ye da daddy Lumba de ne be kire ye da ne mu na mo se se mo bie court wo Ghana na obi a ya tisika Princela no so ate Ghana 2017 or 2018 ye na ye maami akohua se wa ba Ghana ebe ye nsiye ade na ebu ye recognize na se wife an ka ade na wanko ye siye pictures e twetwegu mo ni din wo mu obi a ye 17 years ni ohun ni kunu so ye gina airport Odo Bronii nyam ne ye ja ye nyina wo airport daddy Lumba jame oja Princela ene ne ba ene ni nyinse onyem oja West Coast oja cash oja ye nyina straight from the airport no twa ticket call ne yere ene ye che na Odo o free ni yere okra ba ye no eno kra West Coast be call kwa pa cho na West Coast ko pa cho ansana be ma no kra ba bebo nko che Lord ya no West Coast mbra no bi se o musase ma me ka me bo ana West Coast twa ticket echo London okoye nye ye maami akohua se wa fusua anka ni kunu ama mbebo show no anka West Coast mu lose over $100 and something thousand maami ni kunu cho opon bone ni kunu didi ni nyina be ma ni ewu no e no sa kan ni kunu etiko Odo Bronii ni kwa ye ba ye no be ma no kwa mpeso obegina ni nchempo no di ni twa picture wano no Princela be no de na ekofie o house help no kodi dwa be no aduane ma ye no ono e na mode na eba be tutu ye maami no ho no de ono ye ndinansa no owo ono ni yise obeyi obefa bia na IBF no ono na asem na ye ken oba ye no ye maami akohua se wafusu ni kunu omoesi eyi omoesi domi abesi tan trial esi islogon ewie akwala asita fa maami first born po nyinsin no ono na mu Ghana fo mpanyimfo nyina makota na chi ebegu ye maami enim ase ene ye be kire mu shegi ye be kire mu duru ye be kire mu se mu sika no ehwe mu busuafo nkwan nko obi afie
ye be kire mo say yen kukuru ye bag e ma beji aduane wo mo ho because an kwase asem na mo ti Ghana na mo di no saa de na esu betwa Kwame despite say wo de ma Maria 20 awo yiri echi nti no se bitafrache wo ni obuo mama wo ni obuo mama on show expose TikTok nti de bia de be fa TikTok ana e de ama wo kwase bi oso oyo beema a oyo ba a oyo adwuma o despite company monche ye maame no emma konkosi wo bi na mundi natem monche no nkosi yo from Empress Gift besi me say ne obsinadoye afi na obekọ court pa obsinadoye eni afi na obsinadoye be yire no ho no wakọ court pa eni eduro na afi na obeyire no waye pa because me di me wura sa same way mekọ akọtwe Empress Gift ni nuanom mu be hu na Empress Gift nuanom da camera da omuso ye live na mo hwe Empress Gift ni nuanom mema mi no me yi ba ko krape chakere mu a ya awerho mu beja mu buhua kuku na nkaka we nyina ego na obi fi asem ase bitafrache mu a mo hwe nipa no mu a mo mfe sika nkobo nipa no so mo betena ase na Lumba wa be so ni kunu enim a whole executive producer first female producer in Ghana mini god in Ghana no wa ba be so ni mo na mo twe ne sese na mo reach chinga mo maame no mo bo obra nka mo ene mo ti obi radio station na mo ye adwuma tafre ni true mo nyina se Kwame despite mo ni twa city despite mo ni twa city despite na mo papa oto aduane ma mo onto aduane ma yen ye no mu bi no ye hu sika ansa na mo Kwame despite no ko ba be hu sika ma me akohwe se wafo so hu sika na Kwame despite no hu sika no hu abusia asem na no den na nye we nkwa o me o dabi wo le nsa hwe so le na nam eyi ye nimu ahye se ya mema ye nimu ma amudi wo Ghana ye nimu ma wo chuwa ya nyansafo ne nsem ba ya mema mo ma mekasa why ya mema mo ma mekasa na ye mu ntwe ye ho to me se busumi we me ne Princella wo Ghana e be ye dwe me busumi we me ne Princella e wo Ghana e be ye dwe e ka bia Lumba e de me e bra no ote ase de obetwia kwasi aba emefin anka ne maame bo ne bre yi anka kwala 14 years 13 years anka ne maame enwa abe emfiri ne fie emma be no awo Lumba fie se Lumba ndi anka kwala da age no anka ne maame kra na se otena se no ka kire ne se nkodi obi kunu echi oba ye mu bisa ne sa de nti na dadi Lumba anwale no ade nti na no ken kra owo 3 ema ne ye ntokwansa na no ken mu bisa ne se no ken no omoko na dadi Lumba kan wa na no nka ho onu bebi edi ni bedru bia edi ni si no park ye du bedu bebi a no gina wodom on she no rich nti san krasefo bi a mati legal mati side chick na mudidi nkwase ya se me mu maame no na antrafo ma a se bitafrache mu nyina bastards mo maame ne mo papa no mo antena so you don't know the meaning of a husband and wife and you don't know the meaning of oba be ma ho you don't know se bitafrache say if you Swasega no ono kasa no ye ya boy ya bere wie if you Swasega enye na fempo ne mempabo ase obi a na me na metoma ni di na oba be didi me maame atem obi a me na metoma ni di o posti me no aye meet my madam no oba be didi ye maame atem ane ya tena so obi a se bitafrache na no so nsuo obi okobo obusia de be wale beema obi a Ghana ne so ni mfaso e de Exp0se gina one ye kasa ye nche Exp0se mfaso Ghana fo nya wo no you cannot even boast of one thing ono obewi a Ghana fo ejapade yo ono no shameless se bitafrache me papa enwu ma me be stress cancer me sie me papa so ono be stress cancer we sie ne papa o ye useless Exp0se tu kwan oba Ghana permin cream grow into me anto bi amfa ntwe ni ti but down fo we oba se bitafrache okoto kotie ema kotie na bebebe gu nenim ase enipa bi wo no mo omupie no mbekasa eya mo nhwe nipa ko no mo abrabo no mo ye bia wakwa adopt obi ba akwale one na mo kra nka jano no nam we eni bre boni nti wakofa obi ba na wode na beto wo so na wode ni gigi me kra no de ni gi 20 million from me every month nti mo nhwe se ye me nkwa na me adepa nebei 20 million every month. Munko be say if you every month, no say 22,000 Ghana from me. If you nigga into we mo ni aim. Yent na say interest e ma mo krama yirim we mo omo ma me no mo amobra ne papa crash asasa obi a se bitafrache ne ma me da so ti uncompleted building yen ya boy bra life begins at 40 years say e potomanto e ba Ghana no afi no sa ne potomanto e be tokotia be chiaka on reach
Inti na momo kasa enko ya som because mombo obra bia. Mombo obra. If you shall say Ghana mo ko ni 50 years old. So shena bobre, shena brabo. She. Inti si yes mo feel say e ba be jaye ma me na mama de na abo chaskele dia. Ene mo ntwe mo ho because ye nyina ye ba Ghana ho. Ye nyina ye ti Ghana ho, ye nyina so Ghana ho na free. Because we are some obi nchobi so beba if you say ga beba be gina ba be didi ye maame na atema na bia ne maame abobra bia ye hu ye ne maame ye echen ye maame ne bro ye maame so ene de oba na wo kasa ne ye hu but o de o maame betna o maame kra se bitafra che I face me I face you kra no asasa me hu ebusha if you say ga ye obi okasa o Ghana kra mpo a ya ne voice kra mpo because ombo bra o mumu efia na mumu bunama efi onye obia ofre your friend madam sister she fita no pampa cho betim kofia ketwa no siriska kofia ketwa ejuma yen ya be pepam gbere wafo 2 bien na ye nyina ye se ye jaye ko Ghana ko boy bra memeti kroma 2 years mi nye ejuma if you sure say go 1 month kwamba untumi ntina because otokotie be mati odi be mati wakotokotie betini fie de jinkrata na if you sure say ga medonya me sankrata na wo pe ibenya wo kromu a ubenya wo kromu a ma ye nyina ya hwe unnimu hu information no ho niama ya pensen egu a ankankrata na wo pe wo kromu ano ye de wo information wo bibia wo ye nkwase asem wo di wo Ghana nyina egu immigration kwasia de onu kita ni sika kro obeto ofie de ne busuafo nyina begu mu kura ya longo onu ne busuafo ni ne fie ni ne bungalow nyina kwesi Ghana na wo krama adwamanfu wi. So based on some I would see and obetimi actually or comment section but I don't know Lumba area samaba and fine we know be your issue but to drag family members the name the woman nyina oka and some you don't have evidence. There are certain things that when they sit on social media people criticize. Fine, you may criticize obeka the opebia but to bring and go for family issues any day to say things that we need evidence ayana ema asem no ebibi ohun 80 meaning fine one can I say maybe or when the evidence or the air but all the same all the obas are not actually or comment section Aisha modi in this nsem ya despite agene die hopes na doye agene die empress gifty agene die Odo Bronii so agene die ti the ball is in your court say obeche agene or comment section